Ekubingelela mbukeli ngiphinda ngomukele kuSimanje sekwethela zona indaba ifyanga so-ke isikhathi zibuyele-ke iy'nduku zakhe-ke uMax-ke umfo kaMakhanya. Sokhumbula ukuthi uMax umfo kaMakhanya-ke uke wasusa-ke udweshu noma-ke iy'nxushunxushu laphana kubona-ke uTikTok ngesikhathi-ke ethuka yena-ke umlandeli wegcwamamelisha-ke laphana-ke umdu-ke useyibuyisile-ke iy'nduku eyibuyisela kuyena-ke laphana-ke uMax-ke umfo kaMakhanya. Lokhu-ke kuchaza-ke ukuthi-ke isisukile-ke yona-ke impi phakathi wakhe-ke umlandeli-ke kakhuzani-ke uMax-ke umfo kaMakhanya naye-ke umlandeli wegcokama elisha-ke umdu. Awuyizele-ke umdu ephendula yena-ke uMax-ke umfo kaMakhanya bese-ke uya laphana-ke comment section sizwe uvo lakho mbukela ukuthi ngabe uthini-ke ngayo lempi yabalandeli-ke bamaqhawe-ke amabili. Siyabonga. Shakuze umfowabo amasimba lawo ngathi mina ngongena lapha Google ubhala igama elithi amasimba ubona isithombe bazokuvezela zona ukuthi ngekuphume wena yazo ngitsini wongena Google ugoogle isithombe sithi amasimba uyibona ukuthi wena unjani ufana noThuvi Max Makhanya ayike engayizwa ngawe hey ukaka ufana namasimba yazo ngitsini lalela ngenkundla yombhemu mina yebo ngehlukile ngiphila nje impilo yami mina ewumthetho wami ngiyayilawula ngenza yonke indlela ngendlela engiyifunayo ngeke ngizwe ngani ukuthi nihambisana nani yini engahambisani ngayo yimi inkunzi yimi ubhuti yazo ngitsini yimi ijongo la yazo ngitsini ukuthi nina nisquatter camp nithi hey fuseke nisquatter camp hayi la kimi mina inkunzi yombhemu mina ngiyilawula mina yazo ngitsini Ngikuzompe ngeke ngizwe ngani mina ngiphila ngomthetho wami ngiyalawula lokho kuthatha ukufake la ekhanda amasimba nje jwayela uncengo bafana bomlungu hey fuck man ngizwe ngithini fuck Max